Education माने न जों कायसा सर्टिफिकेट मानानि university wo जों फोरोङै दङ कलेजाव बाहायका फोरोंजाक आमनो जों बिसि नायना थांगिया फियाबा university wo bo फायो बाक्सा बाक्सा जायति बुस्थि रनो कल खायो ani omai tongmani bono tai kisisa marks da bari rimano kaisa subject failing mani omno kisane bagi tisai de rimano am haika sajago am haika bahika amo idea buani aro kroi pia bahika khaiman amla ang saimaya pia ba kaisa rungmari no phurungani hisabai phurungrimani kai ang phurungmani to journalism and mass communication no to yin department khajago sini course curricula syllabus protek 2 বছর ono जों change khayo third year angka जों implement khayo which means je 1998 ni syllabus no जों tabuk 2021 omno poririwei ungya because education bohaino evolve khayo hayadaba hangke tabung nung camera nung borok to saimanai je oro chini kok to mathumnai rok nini 3 বছর ni age ni camera tai mobile amno nung use khai kai nini present day je computer tongmani amno si nini software tai applications computer ni amu miliangai thang amno hono chung amno borok hardware by software synchronizing ya om haino hangke amuni bagino degree certificate manai tongma bai simi obong tolao no besilbak tonko gusini borok khat tolao o lamthai tolao amo toninai urifan sai thangi manano fiaba education ni thani chung kaisa confident mana nangnai kaisa sahos je ang jekunu manai sireng kahangkai amono tuinai ang ani livelihood income tai thangani lama khaimanani bagi nangnai amosi true and real functional education so no education degree passing angka jotono mane graduated masing ni sal bohaino sal wati ni sal bohaino sal tungmani somoni bohaino sal phiaba sal ni bisingo pono sal fungni diborni sal kesang ungmani tongo saltung tungkung mani tongo tai wati phaimani tongo hangka amono जों right time right somoyono जों education jesini knowledge tongmani amono जों implement khaina nangnai tab o jagao boroi bufang tongo boroi bufang ni bethai khagna gangkai dojona borok tong gangkai dojona borok ni no wansungmung alada alada baksaba kasawi khagnai serai rok gangakai karon borong ni besak kasai manani kasai thangi mano baksa ba gonta nawi khagnai baksa wan songna belai krengku gangangka bo bufangno koekta bathai chana bagai boa bufangno tanphai riwinai a bothaino chai painai phainai bo sorong gangka chunga bothaino mazai asini thangnai amono chini borok muisini langmawo sini laibumawo जों nugi phaika sini je decision making process जों je lama himani goal gangka jotoni tongo kaisa borok kahamungnani educated ngai kaisa sengsa ka nijini parano khainani fiaba bo lama him gangkai जों a jagao kahamka soginai amno lama saithane si sini wansungmung bai sini lifestyle tai sini tongmung chamung ferithang haisi Albert Einstein ni kaisa khoroksa scientist tongo bo samani tongo prithibiwo ajai phaika angakno joto borok no genius mane buddhiman fiaba nung kaisa ano bono bufanga da kasai man minai kangka karpu katla pothi latia athuk mungsa a bo bufanga kasai meya same thing nung toksano jodi tui doi yogi man khangangkai borok bumaya sini borok ni bisingo bo amahai joto borok science pornani bagi snamjagya joto borok history political science pornani bagi okojagya education tabo tasingo ani mamana saitang kasini guest of honor the new education policy wo
course curriculum जे level 1 level 2 kai जों जे vocational training read माने त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ओ 2015 नो आंगबो काइसा syllabus सिक्या bachelors in video production तो काइसा आंगा kai science by मिलुई नाय bachelors in rubber technology आमो खुलोका 6 मास kai आंगा certificate course 1 semester 2 मास kai आंगा certificate course 2 বছর kai आंगा diploma course नों 3 বছর खायके आंखाय डिग्री कोर्स हायनि बागैनो आमो बैचलर्स इन वोकेशनल जागि थाङो बैचलर्स माने डिग्री वोकेशनल माने शॉर्ट टर्म कम्बाइन नों आमनो तैनो नों लेवल 11 12 13 खायनो मा आंखाय मास्टर्स डिग्री को एमफिल पीएचडी आमायखौ खायमानो हगा आमनो साबो खायमान नॉट नेसेसरी ओनली त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जे कुनो registered academic institution त्रिपुरा कामी हामक्राई मथा नरो बहायना आमनो सिनानि eligibility दङ फियाबा एनजिओ नि बिसिङो आसा होली क्रॉस बरकसिमि कयेक्टा स्किल डेभलपमेन्ट कोर्स बरक गभर्नमेन्ट अफ इंडिया आमो दङ एनएसडीसी नेशनल स्किल डेभलपमेन्ट काउन्सिल आजागा एप्लिकेशन ऑनलाइन रिखांखांखाय नरनि एनजिओ नि रेजिस्ट्रेशन बाय काइसा लॉगिन आईडी मानाय काइसा पासवर्ड मानाय नरनि इंफ्रास्ट्रक्चर नि हिसाबे नरक प्रोजेक्ट मानाय प्रोजेक्ट रान खायनानि काइसा काइसा कोर्स 50 स्टूडेंट्स नि बागै हांगांखाय नरक 2 बोसोरनि बागै 1 लाख 2 लाख गया 1 कोटी 2 कोटी 3 कोटी 4 कोटी 5 कोटी 6 कोटी हायकासि रां रिजागो आ जागावो जे मास्टरनो नों एंगेज खायनानि मेबी नरनि एनजिओ ग्रेजुएट कम नरनि एनजिओ सोसाइटी वो पीएचडी कम दङ फियाबा गभर्नमेंट अमायका नरकनो फंडिंग खायो जे आमनो रान खायना बागै प्रॉपर सैलरी नि बागैनो आ जागावो कयेक आमक हेड्स दङ बेतनो बसुकफाय मानि पाइनानि बसुकफाय गताय वर्कशॉप सेमिनार खायनानि बसुकफाय आमाकाय खायो एनएसडीसी नि नरक आनि कगनो पुइतो थांगिया गांगाकाय अरतो मोबाइल फोन जतनि दङ आमायका नायदि थर्ड पर्सन इंटरवेंशन मिडलमैन आमनि जुक्री खताबो सिनी ओ जे मोबाइल फोन और न सिनी बैंकिंग ओ जाकनो जायति गुस्ती मोबाइल ट्रैक खायके आंकनो जों साइमानो सिनी पूरा हिस्ट्री ओ जागानो दङ ताबो आमुंखा ताबो जे मॉडर्न डेज आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आमतो साका हगा ताबो ताइ कैसा जों परासुना खायनानि गांखाय बलामा हिमका हांका चानाय आमनोब्ले ताइबिसे कन्फ्यूजन फायो तामने इमाले गाना गिनिमो दङ मनफुर स्कूल ताइकिसा हासालो दङ होली क्रॉस ताइकिसा हासालो दङ डन बस्को गानावो दङ सरकारनि स्कूल अरो दङ ताइकिसा प्राइवेट स्कूल ताइकिसा थांगांका एडीसी नि रोंमारि नक दङ निनि आ जागावो खुमपुय ताइ याखली जम्पुय थांगांका जम्पुयो दुइटा स्कूल दङ पारापाराव स्कूल दङ फियाबा नाय नाय खांगाकाय आनि पाराव बहायनो गाना गिनि वो एकटा स्कूल काइसा स्कूल 3-4 जन मास्टर 2 जन छात्र छात्री एंका तो अमेरिका नि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नो नायखांका तो त्रिपुरा पारा पारा बेलायसि डेवलप नाको 2 जन 3 जन मास्टर छात्र नि बागै स्टूडेंट्स नि बागै 4-5 जन मास्टर दङ हायजिब्ले फियाबा आ जागा तामनि बागै जों आ जागा परिरियाव ने आलका जागा थांमला जत चाकरी खायना पुरो अंगाका सरकारी चाकरी नायतुगो फियाबा बसा बुटिनो परिनाय पुरो अंगाकाय प्राइवेट स्कूल नायतुगो अमतो समथिंग मस्ट बी रॉन्ग समवेयर डाउन द लाइन काइसा कुनो ना कुनो तो आरो मिस्टेक दङ सेम थिंग जत निजिनि बसा बुटिनो माने डॉक्टर इंजिनियर खायना मुसु जागो फियाबा हॉस्पिटल अको नायखांका जों कैंसर पेशेंट पन मांका जिसको हांकाय जतो जों एपोलो वेलुर आमाहाय हॉस्पिटल न हांका जों बेलाय माने बिसा जोंनिनाय जागा जुमि फालिफानो जों थांलायो वान समनि समय फायका तामनि बागै कारण जों क्वालिटी एजुकेशन वॉल्यूम ऑफ एजुकेशन नतुयावैनाय जों क्वालिटी एजुकेशन बोमो सिनी डेवलपमेंट बाहायखांनाय तासिङो सिनी
nangkung mani narwayokra bobu saitangka ani sinimung Ingraji sama bai simi ani sinimung angbo ani bumung Sunil koloi ni jagao Johnson koloi rokone angbo khaijak no haise phiaba each time Ingraji bai kok tongo each time a language die one of our civilization dies amo pisai nat top journalist the Hindu newspaper tongo South India wo amoni chief editor tongmani bo rural reporting buingangka naik naiki celebrities politicians amni mang borok news you phiaba pisai nat bong kangkai nenghai anghai je parani borok bahai ketsa bahai ketong rega bahai ketang muya bahai ka fai amno tuisi bo news si hai adaba okay, each time a language die one of our civilization die humani inka je jorawo sini kok kamai thango tabo tripura won omhai tongo onek karbong saimar rok boro most of them hala mungi thangpaika ranglong ngi thangpaika phiaba saimar je original kok sanai skurtang saimar bo सबसे eldest member bini bihik besa tai besa jok to bo kisa bobisi kok saimeya hanka saimar kok saimane rok pojonto se matro tai 5 থেকে 6 জন atong phiaba saimar je montro samane amon ning koloi bu srengi maya nung mol som bu srengi maya nung deborma bu srengi maya saimar ni je montro je borong ni u je kok tong tong mani saimaro nurung maya mo karon जों भाषा बा सिनि कक जे समय कमाई थाङो सिनि लाइबुमा से कमाई थाङो तामने हिमाले सिनि ककनि लगे लगे सिनि लाइबुमा दङ सिनि हिस्ट्री दङ सिनि सिभिलाइजेशन दङ सिनि केरां कथमा दङ सिनि ककनि थानि मिनिं दङ कारण सिनि कक सि सिनि आइडेंटिटी लैंग्वेज बाय सिनि आइडेंटिटी ऑफ कोर्स लैंग्वेज माने सुदु नों बाय आं कक सामानि आमु बुया Riginai tak thano o jaga na ang saimano kolai rong ni risa bomo. Ora asugui tongnai sini bukuk bo ani mayono klayo bo timani ongnai am kolai rong ni rang kolai rong ni risa okongnai omorok joto visual text ombo kaisa language. Karon sini kok samani suduk o je khorang omo simia sini basa. Tabuk sungnai di je nokhai tabo angno sabano o jaga o je 90 poribarni bisingo naikangkai mobile snamnai krung sabotong aso para kotorma mobile snamna bagi norok eba jiranyao ma thangnai dugmali bazaro ma thangnai chomphonogoro jompui to thangla karon jompuyo nisai yang thangkangkai jiranya khaime angka agortla soginai kora busuk tang o jaga ni bisingo yakti sadi ngangkai korok sapa nutro tong ang doubtful which mean asake sing porika mobile phone kaisa snamnani nostong khangka aparao amo pujonto sikrei angka oma haino tuinai nang 1 mas 2 mas ni course nai srung kangkai amo bu ang o je tipra kami hamkrai bodorong no request khainai oma hairong ni bagi bu project seidi tailoring ri kisi kangkai ri kinai takmani pore je ri subnani amaisan ji jotoni nogo tailor bu tonglak tailoring machine bu tonglak ba tongphane si amono khiklai si tonai khat konawo haduli dufung kai amai nogo fiaba je krung gangkai o je tailoring machine bai bo ri sumang kaisa ri sub kangkan 50 টাকা 150 টাকা 200 টাকা sub sini subisi kulpaya o sani jira tabuk ri sumna krung tong kangka omo subisi kulpaya haisible hangka tabuk motor o jaga o to norong ni tui krei sorkani water supply bu krei nogo motor kailayo jotonai no egura 3 gora 3500 4000 ni simi 6000 থেকে 8000 invest khainai oko am nostong kangkai parao a coil khana krung pojonto si tulotong krei ombu ang doubtful hangka sini society agi sini chuchui chuchuni somoyle borni somoyo khudung takmajak
okono tam singkam cotton no cool am haino kaise khutung snamui se tati bai ke oko khutung snamui je rignai mane ri sungui rignai tagai se borok chini bagai ritrak rok snam rai rignai rok snam lai which means borok thok horwani seblai borok ako piaba chung ga je sung khaimani hai omnono boro boro kotor factory industry ambo same process piaba borok muni soni jagao machine replace khaika machine by slai jaka aro simi se fero okay hai ni bagini chung education sudu a for apple ni saka ka o jaga apple bufang khoro busung nuka angbu sinia ko apple bufang b for ball hangka confusion nang jago sung tai football don no saka basketball no do saka hai bagini srai rok no je abcd je elementary boyo mamani B for ball nini neng aro football kosom kaisa kufur kaisa rikang kai picture riwinai omno sidi kai je a picture nungnai amka bosi sine amno ball nei B A double L sinai phiaba o kufur bai kosom football ni jaga wo basketball ni jaga ka asrai siya ka si phaisinai kya tamni mala je theory classroom ni je knowledge bai je everyday life jeng je chini somajo tongmani amo bai huge disconnect karon moral education जों emphasis rijagya experience ang university wa hab mane 2009 ni simi habu ani pora paiti ingka kana ar porika sika ko ka by the grace of god kaitoni hamani by aro hapka book mane onek borok university to phaikanga singa jaga regular mudo 3000 jon age distance tongpuso to 6-7000 which means an average every year 10 to 15000 arni pass out ongo hanga singbo bosor brom no directly frungya fano je a geti lai mane borok munisho amte lai somane protek din katal borok chakri khainai hoite nini TCS officer hoite nini SDM nini IS officer joto ar degree nana thango hangai ajago nugo borok munisho je psychology tabok singbo nugo guardian rokni bisingibo onek somoyo angkang khnao omai ngi tongkha tamongi tongkha koksi khnaliya ble omoba tamongka ba mobile se sabai rikhwa waisu thangi counseling ma khayo omai ngi tongkha tamongka ba tripura se porna musuliya guwahati porna mu jago guwahati 6 mas tongmani pore bengaluru thana mu jafiuka কারণ আজ এ বরনি 16 17 18 19 বছর বকা খুব চঞ্চল আমনো যে কন্ট্রোল খাইমানানি গার্জেন রংনি বিসিংও বো ছাত্র রংনি বিসিংও ni loge ewering yang kangkai belai ke problem tong lockdown no online class ka bati bogoi muya falai regani rang big besaini duita hap kangkai 10-12 হাজার ma kangka 7,000 ni mobile painani amala quite easy fiaba mobile paimani pore besa je নার্সারি পরিমাণি বা কেজি 1 কেজি 2 পড়নাই রগনো বরগনো মোবাইল অপারেট খাইনাই মাস্তো বাই ফ্রংনানি আমনো ফ্রংই মানানি মোবাইল ম্যানেজমেন্ট আমো গার্জেন রগনি থানি আমো বরগ জীবন বুনু গিয়াখু আকো বুনু গিয়াখু কাকা ম্যানেজ খাইনা বাগৈ তাই হইছে পারাও তাই খরচ সানসি প্রাইভেট মাস্তো মানাবো কাকা নর নিউজ পেপার ওগো বুনুক না রিকশা ড্রাইভার কত চলাই থিকা বসাজনো মোবাইল পাইরি মাই আকমারংনি Haini bagay ang sanamuju education should not be a burden for society. Niri pora suna khainani bagay nijini guardian tai jaiti gusti rogno burden khainani ba poza hiligrinani bagay ya. Fiaba education ni main objectives ngangang kai bahiga sung sini langmano sini everyday life sung kaham kai tongoi manage kai thangmanani alama si sung manai tungnai. Fiaba tai kaisa chini bororok otacho chini joto parawo no common problem hangkai amo guardian level te kaisa poribar level te mas simia karon individual is a member of a family inka kaisa parani cluster kaisa parang hangkai kaisa society ni cluster he binla haini tongka ani daito kroi am hai baingya chini master babu saka je গানা গিনি নিজে ছাত্র টংনাই নিন আর পড়না ফাইকা বরং নবু নিজের বাচ্চার মতো
পড়াইতে হবে এই কথা তো বললাম আপনি তাই তো তো ও কক রক বেলাই নাংকুক মানে সোসাইটিও जों চিনি সমাজ কে বুনক বইনি আনি হनै গ্रै অমনো ডিফারেন্ট চিনি সোসাইটি बेलाय सिस्टेमेटिक से फियाबा तामनुक जों क्लास 10 जरा इंग्लिश कक थाइसा थाइनि साइमां गांगांकानो जों खाकाओ जे जोंनो सबसे ग्रोमकु जिनि बुमाव फारक रोंगिया तामुकासा बाबु बियां थांना ए नोंसिया चुपे तंदे अमायरावबो होनजामा दं गार्जेन र जोंबो आगे एक समयो ओंनि फाइका आमहाय क्लास 12 पास होनखा ओंखाय कक सानानिसि नांजागलिया बुमाव फानि BA पास होनखा ओंखा पाराव ताइ के बुनि कक नानानिसि जों नांजागलिया MA पास होनखा ओंखाय जों मखल नुगियाङै थाङो ओंखा हायनि बागैनो एजुकेशन जनो जायति गुस्ति ताइ निजिनि पारानि बररक बाय हाचाल के तंनानि आमहाया ताइ कैसे इको दङ प्रब्लेम चिनि सोसाइटी वो पारा पाराव बाहायनो किसा मासा साख्रि मांखांखोनो आरबानाइजेशन पारा याकारै जागा जुमि तंमान याकारै आगरतला बारा तङै दगान बाकी नावै कष्ट मस्त के तङैनाय देरालाय मारावबो जों अनेक दुबि दङ फियाबा रिटायार मानि परे हांखाय थैनानि सामपाफोराव हांखाय बलनानानि सिगांनो पाराव ताइसा नक फाइपियो बाइडेन 40 बोसोर 50 बोसोर 60 बोसोर तंनानि इट्स टू लेट हागा आं नोंसे अ जागावबो दं ननि पाराव कम्मानि न पुलिस साख्रि खायनाय 3 4 5 जना दङ हांगांके बर बो पारा दं साइमेया आनि पारावबो दङ साख्रि खायनाय र बाक्साबा पारा दङ बाक्साबा पारा ग्रै फियाबा जों खा सालायतिरो शिलं लावम हायिंखा ओ तिरुपुरावबो जाम्पुइ हिल बाय दारचइले काहामंखा बर हाइसिंना नाङो कक बाय जत्तो सिउ एडभाइस नानि चिनि बरक पारा तङै उ जे रेगा ताङै बिरि नङि तङै र बय बुसिउ फियाबा tong smainai borok bai chalai thansa samung khlai smainani amo aisi sini lacking karon जों o je class system borok le baigin tia borok le taisa rong mani sini nogo pudo phaino ba amai rok hunlai nai siri thani angkha khayo education angka various form phaisi tongka private small scale tei sorkar ni tei ADC ni tei missionaries bo kaisa simiya catholic tongo baptist tongo presbyterian to joto education no tei nai जों himui tongo fiaba elakao joto kaisa no hamjak lainai जों थानसानि मारियो हिमै थानसा खाय गोल खायगा हांखाय तब ओसलाय रगनो तिनि सिमि जरि स्माय तांगा हांखाय जे गार्डन तंगाय रगबो आगे आं साइफ्रो बुआनि बाबु सं हायगनि इमां नुगना जे बनो सालसा कायसा at least BA पास द खायरि मानो क्लास 12 माइदमी पास द खायरि मानो आमनो टेंशन कारण खितों करि मखरा रंजा फैगा जों बहायनो फियाबा वान सुमानि तीनो हॉस्टेल दाइ रिजागि नाय जों आगे जंपै जरा हिमि मा फयो त्रां लुजुरि नाय जंपियो गारि माय आंखाय आसाम राइफल जरा हिमि मा थाङो आसाम राइफलनि सिमि बेलबारि जरा आंखाय अटरक मानो which means 4-5 घन्टा रो हिमि नाय जोंबो हॉस्टेल थांजाक आंखाय दिनि सिमि नायखा आंखाय नायदि असराय रंनो कि ताबो जतो गार्जेन आंखा को बरगनो जे निजि अ लामा हिमि तंमानि साय ताइ किस्सा आराम खायदो मानो निजिनि बसारगनो फियाबा गार्जेन रक निजि बसा साख्रि मा गांका रांसंनि चुरि कानानि सिकल कानानि अमो एमिया आनि बसा बहायनो बैबे बाक्सा ताइसा काहामदो ओंनो अमनो खाखालायनाब्लाना आं सामा ठीक दा ना सायादों आगा आमो हेके जों जदि वानसो गंखांकाय ननि बखावो अमायका चंखांकाय 5 बছরनि परे निनि बसा क्लास 5 ओंनाय 10 বছরनि परे क्लास 10 15 বছরनि परे बो दरंनि मोखाङो मोनैमुं ताइ तंथमुं तुबै फायनाय 16 বছরनि परे निश्चय चाकरि मानाय which means ओ जागाव ताबो जे 15-20 जन छात्र तंमानि बिसिङो अमनो सक्सेस नाय आनि तो आसे बॉयज बुंगियाखौ निश्चय आंगो रायरंनो तो नुंनाय खरकसा खरंनि डॉक्टर्स इंजिनियर्स ताइ यूनिवर्सिटी फोरोंनानै ताइ यूनिवर्सिटी परि फायनानै अमनो आनि मुसुंमुं ताइ अ पारानि बररक सालसा अरिस रायरकबो आलका जागानि हायकेनो कायसा एजुकेटेड सोसाइटी फॉर्म खायना बागै अमसुक सावैनो आं आनिको
যতনো খুলুमै ওজকানো মথাক্কা হামবাই Hello. Belakeno hambai sini borong borong sarno. Belakeno nangkungmani message tinini awareness program mo sungno khana rakha. Belakeno nangkungmani ang belakeno angjaka. Jora jora wo program